Yon moun ki pa ka prouve ke li okipe pitit li yo ou li sipote pitit li yo gen dwa pa ka aplike ou gen dwa pa ka eligib pou li natralize an dan Etazini. Mwen se avoka Richan, mwen son avoka ka praktike dwa nan dosye imigrasyon Etazini. Le yon moun ap aplike pou li vin citizen de peyi Etazini ou bien pou li natralize an dan Etazini, fok li ka prouve ke li gen sakrele en anglais good moral character ou bien un bon karakter. E si moun sa gen ti moun ke li pa vive avek yo, fok moun nan ka prouve ke li okipe ti moun yo. E fok moun nan ka prouve ke li sipote ti moun yo, même si ti moun yo pa vive an dan Etazini. Et même si ti moun yo gen plus que 18 ans, ça ka toujours affecté yon moun pou li natralize. Si ou se yon moun ki konen ou gen child support ke ou pa paye, ou bien ou konen ou gen ti moun ki pa vive ave ou ke ou pa ka prouve ke ou sipote ti moun sa yo, ou supposé consulter avec un avocat avant appliquer pour natraliser. Songez, information sa yo ke ma bay la, c'est information yo ye, c'est pas conseil sous dossier pa ou. Si ou ta remen gen yon consultation avec bureau a, ou ka rele nou nan 954 278 93 32, encore 954 278 93 32. Merci.